Hayi kadzeni bekumnanzi bafana. Kusete ama-cellphones. Uvuka nje kuseni utshela umfowabo wakho ukuthi ngiyabuya ngisayodingela. Uhambe kude ngale kube kunena moto phela. Uhambe uyothola entombini yakho. Uhlala entombini yakho ngekuthula. Kuthi lo tabashaya ukuthi awusabuyi ngani sekuphi unamantombazana kanjani wena ngathi ngiyakushayela awuhambi usentombini yakho ndihlalele intombi yakho uyishiya intombi yakho leyo uye kulenye utshelele na usoye ekhaya uye kulenye nakhona uhlalele ngekuthula kude lokubangisako intombi yakho na ijabule uyabuyela ekhaya na ubuyela sophethe kwenyamadana nakuthi sipap khokha lokugwada umbeka la ngathi pap khokha impunzi nyadla ekuphi inkinga.